Ambalma Maliba Malaflebo, Malcona Malcoca, Anfilbo, Mafaho, Simila, Donkey Barokeneca. Amanga bidon kibalda meni jamana kono kibaro yi kakeni sanfé kolosili nabi fo oma ko opération de surveillance aérienne ani kuna foni jele minu sega mali fintigla kawye sebaya soro setamu kalokletan nani samba fla an mugan juru kabigani ke bamachi do ka minu be do fri segu marala mali fama kon be wele bla jamana deuma ugu janto uyerela wa ko olu chesilendo albi ka bamachi kulunu kele wala sa jamana ka lafiya soro. Alsa ameto anga jamana kono jamana ka bega dogo ko nabi fa umako semaine nationale de la réconciliation senar aleta go nanina damena bitene setam kalo klitan juru samba fla an wonjuru na kumeta che setam kalo klim wan kile samba fla an wonjuru kuma se mi sugantira nyine odi seguni dogo siratige min tora antien mi meke sababu kanani be basi ani bolodi nyoma ay sidugu kono na nyema ya tame kadi anga chama che fanga nyema general Assimi Goitama. Amebo anga jamana kono Senegal jamana na seria demeni sembe ka sumaya aga chani sanfla jamana ma wariji biro ma minga balanya shinido ka kritikala ka sera tiga usara nabi fo omako avoka komi d'office jurumi jatera oga chani sefa milliard mflay nobna ke de kumbaye abarake yoro dowla kasoro abara yoro nafaka bo kosebe mawdo bolo minu tesika avoka usara. Amta Francika fe ka bidon kibar kunche Franci faranyonga ka jekulu mi blala senka nabi fa oma ko blokon tu olubi ka wuli ka jo were buluda mi beto sina fo setam kalo klitan shiki samba fla an mgonjuru ni wuli ka jo mi buluda lendo ufe obe talike Franci wakane ka soro kuka ni bebe talike u ka wuli ka jo bambale doka mi dabne na setam kalo klitan samba fla an mgonjuru o mi ye ma banani faranyonga ka Franci dugu kono ni labe mbe na ufe wala saka koko dalike seria kise min tara uga premier ministre fe ni oye François Bayrou. Ambalma Maliba Malaflebo ni ne geranya garsiye bidon kibarla amma fonyena akambe je wakati wale.